І, люди мої, овако папая стигне на торжище. Так ее от плантажа притоварю и возю ее нам за дурочки и ручкой. Видите? Как ты взгляда? Сажусь это в такой сандуке. И делаю нам заесть стаканчиком. А я вам хотела ее показать крастовцы. Tu sam naišla na krastavce koji su već gotove po upotrebi. Evo ih. Evo ih za mene. Sad ja smetam tu. Da vam покажем краставцы, kao da niste vi nikad u životu vidjeli krastavce, jel da? Vidite ih. Vidite vi to? Krastavčić. Evo ga kako raste. Gdje još? Gdje još? Evo ga. Evo ga još, ovo je veliki. Evo ga se skrije. Evo, ljudi moje. Tako to izgleda, vidite, cijela plantaža sa krastavcima. Ja bi ja sad jednog ugrabila. Jebemte, kad bi tu radnika nije bilo, ja bi ga malo bi ga posudila. Лоповщина. Дошла лоповлук на Мальдивам украсти с ромашными людьми красавцы. Сраме было.